Babu? Very good morning to you, Mike. Ito ko na Michael Bolton. Yan rabina kinalep ni Vanua Barong Chico pa doon na singa binaka doon na singa dai ngono wake up ni torang kena marang ni Barong Chico na singa sa dilabi may keli bat ki benchi ay rosa marra may keli dolo man na view men na ko na curtain dolo man na view sa si Chico na view igere na ko na curtain wa bitire o lachi yo sige no lachi ngai view Kena yo yan rabina ka may kele kon na sira ya bina baile mli kono pleta ka na matengel sendo no sira na no na kiro sote ki bagi to go boleh to na tama Mrs. Babu. Miss Babu. First time you met Mrs. Babu. Michael Bolton not to love somebody. Ba go nangonong go ira na mara mabon chuko ng basira na matalay ta ka na matanggali sira Babu. Iya. Ira na numi watchin, ira na numi tsona la na numi na boyfriend. Iya. Ana? So na numi na boyfriend. Karen kita. At sabat ko bat ni Michael yan na matanggali kabang ko to love somebody yan na kabimbi. Iya. Kaya na may love to kanong unong go. Hindi yan sa nang una ni vending sa lang chugumay. Iya. Aun do rin chuguna so nang What kind of love you talking about, Babu? Sige na love nga me. Everybody love overall. Moloman na indua. Meloman na indua. Oy. Everybody overall na love. Uy. But korto ng political parties, they saying otherwise. Sa tukunan ko. Kung isa lang nga, tukunan chico, Michael. Ito men, mataglalay me. Yan rakyede, duritumba. Basta sao venasinga. Sa pare di kena chico nangonongo. Red bad. Aw mananga Michael. Pwede ko sa red na singa na mataglalay ni ko ngay. Aw ram saranga bin singa dur saranga pango. Bina kabale pusing. Dende saranga ngendaro total. Dende saranga iko kere. Teko ni ko menango na em sa ochi na bagi ko me kuniyali. Oy me kunim buto na kabi. Hey, acha ko bat ni binabal Michael yaw sa barol ko na usa ba binaka na team ni Ndrua. Nanon to nganga or to create history. Or to sa soko chiko nangonongo na history. Right what kini? Are sa bola chiko Ndrua sails into history. Ausa le si madal roto sa tingumana sa bakarasa sa ayo sa barungol yan ni Kuwa. Ausa le 1 week. Kuning ulida pa mekngirti yaw kirkir. Bay matagal laylay. Ibisa lang ko talaga ko. Ausa la komanda na dilida komanda nung business. Oy. Isa. Kekem do free nung ande anyo na chuko na hotel o si madal hotel na but I'll stay in one hotel. Breakfast provided. Kau sana naman sa rato sa tukuna na hotel owners may Israel That time sala ko na Fijian soldiers. Mertola ko na peacekeeping duty si Sanya ay batike na Liban. Korto na hotel owners may Israel korto sa tukuna. Fijian soldiers they very good. Why? No, they pay the hotel, they sleep in the grass. Ano ba gore? Fijian soldiers korto sa time sala ko Liban, time sala ko me live na. Time sala ko bango live korto sala ko Israel me ngandi manda. They go in Israel, they check in the hotel. Set na kato do kon view na kato. Korto nambongi korto la kon danisi manda. Danisi ngunu na biya. Gai sa time ngunu chiko sa ngulada pa melusyo tala na hotel. Korto noko chiko beside the playground. Sini mo yada na hotel. Sini ada na hotel. Sini ada na hotel sa noko koso. Sa tukuna na hotel owners may Israel. Fijian soldiers they very good. They come to Israel, they pay the hotel, they sleep in the grass. Segay mangara na kono bata-batang. Pero makanto nung friend malang may balang. Yo so bumay rosar nga na duty free. Oy, rosar duty free manggo isa nunggu namgo kaino. Eu sinindo au nungu ni gininingo nanga. Kiro niyo ko ngirambalang katala no ako au may balangi bango. Au may balang kito dami chukuna. Olympic te ko kito chukuna hotel. Au may balang au nungu vale leb.
Ano nga matkabang ko. Nguno ko, befasi ka sa siya nga binabaliw. Nguno nga iko, ni iko, mga may, iko vacation. Relax ko, kunilang taga doon na ka. Sa nguno nga bangong, kila na hot stuff, Dok, na ochinga na, wakatakamay. Yabalata. Kung nga, onta ka na aircon. Batang-bata serangkin, dan istulo mani rumah. Balai sa, lupa na sote, lupa na kakede. Wala bangkwe, sa bangkwe. Jangan tuh rayo na kindaru sa kabutinga, matanggal kabut na na baksa balita mata. Kira-kira dalam musulu ben kosa onta kanekon. Au sandara sarang au dresa sarang na tutupin na loko-loko na ndo kawa sarang au nguneng ko na bakang nguneng ko may Iceland sa pa men. Lebon bata. Kwenta ni sinda sa kata-kata saya pala sa sindon chumando ko. Kanya kaya nakakana hotel. Ausa yang ngune ang gona ko sa kay lawa fok tunga. Ausa noka. Ang gayan ramatagalay ko sa noka tulo manipul. Lupa wal tunga noka tulo manipul to may 100 euro to na metal sa kirkire babu. Ono mo bulang sa lupa wal noka tulo manipul. Say yeah, you can take the Fijian overseas but you can't take the Fijian out of them. Binagay mata next week matangangong gigirit siya wacha. May na west. Kira-kira may kilibi fuego. Play man na doon asira na Richard Max. Yang nangona kirong kay mataningon na kiro. So kay Miss Babu. Kilan sini mataningon na nangona kiro sa kakede sa sed nangona ni Vamau. Kung nangona ni Vamau kiro Vamau nungo tavale ngo i-play ta kana sera me kiro ndanisi. Kilan na muso na keke. Muso na keke me kiro ndanisi. Na sera ni Richard Max. Everything I do it for you. Chichi. Wadi mo lang itong everything I do for you. Richard Mack. Kau sa kagara dapat sa singit doon na Richard Mack sa jikike babu. Ay? Ngaro na re? Oi, everything I do. I do for you. Everything I do it for you, or everything I do for you? Everything I do it for you. Oi. Na vale me que hongin danis bango grim matini valay nungo na tao Miss Babu. Oi. Pues danis chukung ke dawiri boyo ka. Oi, ramrosa zakap chuko boleh ko ni zawan rutale we. Okay, Babu, thank you very much. Na Babu the Meme, na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready? Okay, Babu, sa singit ko na Richard Mack song, the one you request. Sa chukong ko na Bryan Adams.